ngoceh mulu. Suruh bikin kopi, gue kata kopinya manisin apa pahitin. Dikata pahitin, gue bilang pahitin lu pulang kampung. Dia bilang suruh manisin, gue kata manisin pakai gula pasir apa gula Jawa. Dikata gula pasir. Nah gue bilang gula pasir, pasir urup apa pasir aur. Gue malah disiramin kopi. Emang sundel kata kaki. Gue domelin mulu, jangan. Agak tau gue lagi puyeng. Dan gue keluar nyari angin. Haji bener-bener dah. Tahu besok main palang pintu, dicari susah banget. Udah gue bilang nih jauh-jauh hari ke tanggal 4 main. Malah kan dicari kagak ada. Ketemu emaknya malah galakan emaknya ke pelatih sirkus. Tuh anak bener-bener dah. Waduh. Apaan nih? Siapa yang bikin palang pintu kereta di mari? Wah berarti Atesin mau bikin stasiun kereta kali. Apaan bacaannya nih? Maaf untuk kesehatan kita. Lu kali yang sehat. Paha gue sakit jatuh. Bener dah. Kalau gue puyeng di rumah mulu. I love you baby so much. Aduh, mau ngapain jadi nada ajan? Ngaco aja gue. Wah, ini dongdang jember banget lagi. Buset dah. Segala pale gue dimasukin beginian. Ini siapa lagi yang pakai begini-beginian nih? Ya elah, mana dongdang jelek mana gue. Aduh, siapa yang kena tuh? Ya, burung dara yang kakinya buntung yang kena. Siapa bener gue tolongin dah. Nggak tega gue. Kurang kerjaan aja begini nih gue dikata begini nih. Assalamualaikum. Salam. Habis balapan di mana tuh? Pale lumpuk. Ini helm. Helm biji mati lu soek nih lu lihat. Lu bukan nih. Iya dah. Lagi gimana kita bisa masuk? Tahu gue juga bingung. Tahu tuh langsung masuk pale gue. Wah, tuh helm bagus tuh bang. Kalau Rosit yang pakai bisa juara tuh. Pale lumpuk. Rosit gue gamparin lu. Kenapa? Rosit ngkong gue. Oh ngkong lu bang. Sorry bang, nggak tahu. Berarti lu nih yang nimpa gitu pakai pale gue. Mana gue tahu, orang gue lagi kesel. Lu kagak punya mata, lu pakai nendang begituan. Ya mata gue di atas, susalahin kaki gue yang nendang. Gue domelin. Gue puyeng ngomong sama lu, sama aja gue ngomong sama orang gagu. Payah, malah lu kayak batu kerikil juga bang. Ya gue dicelek, lu ketikus yang putih tau gak lu? Kok makanan ular? Iya, lu ketikus putih lu tau gak? Lu kayak pempas bayi yang ada bedaknya tuh. Lu peliti tuyul. Wah kecil banget gue, peniti kutang. Lu celek-celek, gue tuh lagi puyeng. Lu bukannya besok main nih? Lu bukannya tidur lu gini ya, lu masih ngayap aja lu. Ntar lu sakit, repot ntar yang ada lu sakit lu. Oh iya, tadi gue ngomong mau ketemu Aji dah buset dah. Dasar lu, pakai sopan lu yang tuan lu. Martu pengadilan. Orang tua ngomong lu, malah kayak begitu kaki lu turunin. Wah, lu ngapa kagak ikutan bikin tulis cerita aja, Bang? Kali lu lembek. Gue udah tadi ngomong panjang lebar masalah Aji, malah lu kasih kaki. Kalau lu kasih sop kaki gue, lu boleh. Oh, lu jadi doyan sop juga. Ntar biar gue beliin dah. Nah, kalau masalah sop nih, babe gue buset doyan bener masalah sop. Lu ngomong baik juga lu sama gue. Jelas lagi punya duit gue. Oh begitu, iya dah, lu bawain babe gue sop dah. Ya. Emang bapak lu doyannya sop apaan? Sop kaki, sop iga, pokoknya sop dah. Oke, ntar gue beliin dah pokoknya sop ya. Sop kaki, Bukan, sop iga kan? sop tek. Buset, lu kata mulut babe gue nian. Apa namanya itu? Udah juga bingung gue. Dari tadi gue liat ngedumel aja udah kayak orang keremian lu. Lu ngedumel sepanjang jalan udah kayak orang keremian. Gue gedek sama lu. Gue dipantatin. Ngapa sih? Kurang aja lu. Lu tadi ngomong sama gue. Lu kakiin gue. Sekarang lu pantatin gue. Ya tadi lu bilang katanya pantat gue keremian. Ya gue minta nih cek pantat gue keremian apa kagak. Dasar lu bocah tegek aja lu. Orang tua bilangin lu. Tak gue sumpel lu. Sumpel lobang hidung lu, ntar gue sumpel pakai baut. Lu kata hidung gue pipa air, lu pakai sumpel pakai baut. Bisa gue puyeng bang sama Aji. Ya ngapain lagi? Kan udah tahu kan besok main ya kan? Yeah. Kita udah bilangin dari jauh-jauh hari. Kita cari kagak ketemu-temu. Lu nyari di mana? Lu nyari lubang semut kali. Kagak, kita udah muter-muterin kampung. Tadi udah sempet ketemu emaknya. Terus? Emaknya galak banget. Kayak guru sirkus. Wah, galakan dia sama guru sirkus. Iya, kayaknya macan lewat kali galaknya. Tapi udah ketemu dia? Belum. Belum. Iya. Udah lu ngabarin dia belum? Udah ada kita WA tapi checklist. Handphone lu ada? Ada. Tapi nggak ada paket. Itu namanya bukan yang checklist, lu yang checklist PA. Lagian kita nggak punya duit, bagi duit dong. Lu pakai duit? Kagak ada. Ya, lu makanya lu datang ke rumah gue besok. Oh, dibagi duit. Ntar gue kasih. Bagi duit. Daun. Ya ampun, Lu daun pakai di mana nanya juga gue. ada. Terus sekarang begini dah. Nih ya, gue mau ngasih solusi sama lu. Lu kan besok main nih. Iya. Ya kan daripada gue puyeng-puyeng, mendingan
Dah gue ke rumah Haji dah. Gua ke rumah Haji. Barangkali aja emaknya ngasih. Naik kapan ke rumah Haji? Lu kurang canggih lu. Makanya mikir pakai otak mikir. Otak di mari, di sini dengkul. Ini dengkul siapa? Dengkul lu. Ya udah bukan dengkul lu kan. Iya juga sih. Tak gue sepet kali lu. Lu garuk-garuk. Gimana lu gede, garu-garu, gua mau ngeluarin handphone. Oh gitu, ada buruan keluarin dah. Lu katanya mau ke Maji. Ya udah buruan. Ntar gua nih pakai Grab. Iya, tak keburu hilang tuh orangnya. Nih gua pesenin nih Grab. HP lu gue liat bagus. Iyalah handphone gua handphone mahal. Emang lu belajar picik kepet nangis sama babe lu. Gua kan tau lu kayak gimana. Payah juga lu Mario Bros. Udah buruan dah pesenin dah, jangan ngoceh aja lu. Sabar, nih bentar lagi abangnya sampai. Nih udah gua pesenin. Ya udah iya. Rewel amat lu. Itu dia no abangnya udah sampai no. Oh, mobil. Abangnya. Abang supir. Abangnya no. Iya, abang supir kan? Nah iya masa abang kang bakso. Buruan panggil dah. Tadi juga kemari tungguin. Mas, dulu apaan sih lagi pegang-pegang lu kata main kereta-keretaan? Badan lu enak kayak guling. Badan gua kayak guling, mulut lu. Ya buruan, ngoceh aja lu. Mas, Emang saya tukang ketupat? Malam bang, atas nama Iwan bukan? Ah bukan mas, saya Pak I. wah lu nyaut aja lagi udah kecicak lu. Daripada gak ada yang nyaut. Jangan tanya gua ngapa jadi lu. Iya mas, atas nama Iwan. Oh iya udah bang, masuk bang. Oh iya. Ayo bang. Mau ikut? Mau ngikut, kalau gue mari sendirian. Ya lu naik dah. Ayo dah. Lama bang nyupir. Alhamdulillah udah lama bang. Lah berarti agak pulang-pulang dong. Kagak bang. Oh lah enak. Nih udah berapa tarikan? Udah dapat 10 orderan bang. Lah enak semua orderan, alhamdulillah dah ya. Alhamdulillah ada bang. Tambah Tambah nambahin dapur bang. Oh emang dapurnya ngapa? Dapur. Ini bang hancur bang. Hancur. Kena gempa. Waduh, sayang tuh kalau begitu. Iya bang. Mendingan dirapin. Ya makanya bang saya nggak pulang-pulang bang. Ya Allah, namanya lagi begini, lagi zaman begini, lagi susah. Ya gimana lagi bang. Iya makanya susah juga yang nyari duit begini. Saya juga kalau bukan antara nganterin dia saya ogah. Karena Iya, bang. karena ada cara aja. Kayak masih jauh aja nih. Terus jauh bang. Iya benar, masih jauh aja kayak romannya nih. Aduh. Ini tujuannya sesuai aplikasi kan bang? Wah, aplikasi saya banyak. Ada WA, Waduh. Facebook, Instagram, terus Micet, semuanya Iya. banyak. Aplikasi yang mana nih? Maksud saya aplikasi Gokar deh bang. Oh. Aplikasi sayanya sesuai map kan bang. Wah, iya kalau itu mah sesuai map. Cuman tahu map saya bawa kagak nih map ya? Lu kagak bawa map. Aduh bang. Aduh, masih jauh Nih. banget lagi. Masih jauh kan bang? Masih jauh. Ini titiknya di mana rumah Haji? Wah, kagak nyaut. Kayaknya tidur bang. Kagak mungkin, ada orang mati kalong tidur. Wah, bener-bener nih orang nih. Aduh. Tuh kemana itu orang tuh? Astagfirullahaladzim. Lu udah kayak musang Afrika di atas. Ah, tadi kan lu yang suruh naik di atas. Kayak juga lu, hamster ngemut makanan. Udah bang, jalan aja bang dah. Lu nyusahin aja tadi lu. Gua kata jangan ngikut aja lu. Apaan sih dingin nih? Lu ngapa sih balik aja lu? Dingin. Jakin komplet lu, jakin komplet anak ginian lu. Norak dasar lu. Aslinya matiin. Asli mandi lu aja norak, gua kata jangan ngikut pakai nangkring dan bisa hukum lampet lu. Tadi lu bilang sendiri katanya naik, ya gua naik. Masuk dulu naik ke dalam, bukan naik ke atas. Bilang masuk dong, yang namanya gua naik. Lu biasa naik becak sih lu.